Hello guys, no jotono Phrung Kaham, Phrung Kaham YouTube channel ke tini bob do ke chongnai leina tini ke amro no PAN card bai Aadhar card Brekhe link khelnai aboni paha full process tini amro no A to Z process paha live process no payeri nai mami ke baha bruk bang ma taw borowo Aadhar card bai PAN card link khela rungya ke ungye tongo CPA tongpono Aadhar card bai PAN card link khelnai nangye tongo ungye CP tongpono sasao khela rungya ke baha bruk ke bale थांगे खेरियावने हाकचामा को मन बपाना फोनो खोक्सि मन बपाना व गारि माको खोक्सि मन बपाना फोनो थांगे खेरिमा याके उंगे तुने रोफोनो तंगमायो खाबन बपानो तिनि बब देवा अननो पाहा फुल प्रोसेस पाहा स्टेप बाय स्टेप क्लु क्लु खे फ्रुं पायरि नाय नारो बो भिडियो न काहाम के नाया सिंके ट्रे नारो क्रोंहा वो थांग तोनि नाया नारो सासा ओपन ओ तंगे नाउ नि स्मार्टफोन बाय खे नारो थुथायो थुये नारो PAN card bai Aadhar card no link hela maine je ram suak nema supaya je fine tongo abo chalan naro supaya naro ni PAN card Aadhar card no naro srahanim sion no tongye naro krongha thang toni na man bai khiye naro link khiye la maine kabon ba panda boro anono sisa sirinim chupio video no naro kahama khiye raisa mo chingka ta yanjara nai di no ba panda bui biso se samung nangmong ye ta singke naro video no paiso re na yoni machong de abon ke naro ma phono rungya ko mai ni ma kriyung nai ke bo se naro mo ye samu chu yaw ni ta singke naro video no taw ji no skip khiye taw ji no naro video no play khe man ke bai ku ye thang mayo samung nangma singke bo ka ke paiso re nai di ke tinya no pa ha khas pai ko ye pa ha je process to mo mung ha pho khawmo kri ke pa ha no thung payeri nai Brekhe apply khelnai Brekhe ma khelnai abo jotto suni process no ke tawa no laptop screen no tuina thanai naro nai tomdi PAN card bai Aadhar card link khelnai ni bau ye naro puilao Google thangdi Google thangye naro mobile bai samung tang tomike Chrome browser khusadi Chrome browser khusaye naro income tax hin suye search ke pe ke naro bo ke hama lainai home income tax department ye ke boro click keridi ke boro click hepai ke naro boro bodi ke page ma lainai ke boro bangma bodi ke ye naro option nai no nai e verify return link Aadhar status link Aadhar ye ke naro puilao no ni PAN card bai Aadhar card link de tongkri abono check kenain bau ye naro bo link Aadhar status mo click kheye no ni PAN card number bai Aadhar card number stauye check khedi kenrao ni PAN card bai Aadhar card link kroi tum asing kenaro bo link Aadhar mo boro click keridi ke taw boro click keri nai ke taw boro click keri ha click hepai ke taw chumboro sisa manai sinai taw boro loading tongo ke boro loading ung pai ke taw tre page o chuno tuinang ye thangnai ke taw chung sanai singrana kenaro boro nai nukna taw boro nai di link Aadhar khelnai ni bok pandawa boro chung step ke tham bono follow ma kenai puila enter details apai ke verification abo pai ke chung mama kenai status check khemai ke bo step ke thamno follow khiye chung complete ma khenai inka bo khenai boye jang tolaw naro ma phaiklai tawo ke jang tolaw phaiklai di tolaw phaiklai ke naro boro nai no nai PAN card bai Aadhar card number boro chung staw mari nai sakau ke no ni PAN card number tola ke Aadhar card number abo pai ke naro bo validate mo click ke mari nai ke taw ambono dai prefer to staw paye trebis kango chung next step ma khenai abo nai leina ke taw boro angai ni PAN card number bai Aadhar card number dai prefer to staw paye ri nai inke taw boro ang PAN card number bai Aadhar card number staw paye ri ha staw pai ke chung mama khenai jambo tola validate hin tongo boro click ke mari nai ke aro click hepe ke naro boro nai nukna boro bodi ke phainai ke boro nai di payment details not found for the PAN here boro bai ko tongo ke bono naro porem chuke pore nai meyo ke bono chung Aadhar bai PAN link ke na asing ke 1000 boro chung tax pay ma khenai abo boro srai sui pai phono tunyao inke chung mama khenai abo khenai boye bo continue to pay through e-pay tax mo boro click ke mari nai ke taw boro click heri nai ke boro click hepe ke taw boro loading ye tre form ta khosai phainai kenaro bo nai nukna e-pay tax ne bo form taw ke boro ke chung mama khenai boro nai di puilao boro no ni PAN card number story di apai ke confirm PAN card number ke boro po PAN card number story di PAN card number y noi story pai ke tolao ke naw ni mobile number story di jeba gras poni PAN card Aadhar card link herina abo bini mobile number boro naro story mayo ke abo pai ke chung mama khenai continue mo click ke mari nai ke taw boro ang dai prefer to PAN card number ake Aadhar card number staw paye boro continue mo click he trebis kango chi thangphinai inke taw boro ang PAN card number mobile number pa ha boro staw paye ri ha inke PAN card number mobile number boro staw pai ke narot mama khenai jambo continue mo boro click ke mari nai ke taw boro click heri nai ke click heri pai ke taw boro ke ha naro je mobile number ri mo abuma mobile number o ke ha message thanai ba OTP thanai aro number thai do ke 1 2 3 mam thai bai ke inke aboma message ne OTP no naro boro staw e mari nai ke boro naro OTP staw ri ke taw boro ang OTP staw tongo ke boro OTP chung staw pai ke
chung mama kenai bo tola continue hin tongo bo continue mo naro click keridi ke continue mo click hepe ke boro naro nai nukna you have successfully verified through mobile OTP nge boro bai ko ha nke bagrani pan card number ake bagrani muphono boro naro naye nukmai nai nke opai ke chung continue mo click ke mari nai continue mo click hepai ke to boro tre form ta khosaye phainai ep text ni boro naro nai nukna boro bangma option naro naye nuknai ke boro naro buktio thangnai boro naro kahama ke nai chomdi to boro no sapai knari nai ke nai de puilo bo income tax tongo abo pai ke tre demand payment as regular assessment tax tongo ke boro dal dal ni samung tongo inke chini samung ke chungket ma khe nai inke naro nai di jan tolao pho boro tongo trebu ke chung ma khe nai chungke bo income tax mo bo puilani option bono select ma khe nai inke bo income tax mo proceed mo click khedi proceed mo click khepai khe boro chi ha bodi khe phainai bo step ke tham bono chung complete ma khe phinai ke puilao naro tama khe nai bo assessment year bo select khedi boro naro 24-25 bono select khedi kabo pai khe jang lai biye uchi ha tax of payment minor head hinto boro khe naro tolao thangkhaidi bo Aadhar receipt 500 bono select khedi abo pai khe naro jang tolao phaikhaidi tre boro ma khe to naya continue mo click kheridi ke continue mo click khepai khe naidi boro bodi khe pa ha phainai ke boro naro total boro muha khe to ni naya naro just tolao thangkhaidi tolao thangle ke naro boro total 1000 pay ma khe nai boye continue mo click kheridi ke continue mo click khe ham continue mo click khepai khe tawke boro naro payment method select ma khe naro tolao thangkhaidi inke bodi khe naro tolao phaiklai khe boro naro bangma option nai nai net banking debit card inke borok bangma option tongo ke boro naro je bukti dikhe khemchu kheridi ke naro abo khuye boro nimsio naro net banking phokroi debit card phokroi inke naro mama khe nai payment gateway bono select khedi payment gateway mo khe boro naro boro no ni bank account tongmo ma no ni bank ni option nai nu yang pho boro naro ma tension la to ni ma kroi naro boro je ke ha bank option select kheridi bo khe just ke ha payment gateway se aru mi naro boro wo ma tension la to ni ma JK ha bank select khede HDFC de ong kotak bank de ong abo select khepai ke naro boro continue mo click kheridi ke continue mo click khepai ke uchi ha naro tolao phaiklai phidi bodi khiye tawo naro nai nai ke bodi ke pa ha naro boro kahama ke check kherudi ke boro naro mahasu mistake ro ha singke kromor ta singke edit phono kesna mayo mke abo pai ke boro pa ha okay tongpa singke naro tolao phaiklai di tolao phaiklai ke naro nai di boro wo pay now hingke ha tonai tolao option ke bo pay now mo click kheridi ke pay now mo click hepe ke boro terms and condition bono naro accept khedi ke bono par ha tolao bodi ke scroll khe thangkhaidi abo pai ke bo I agree mo boro wo tick mark kheridi abo pai ke bo submit to bank ye naro ke ha tolao nai nai bo submit to bank mo boro click kheridi ke submit to bank mo click hepe ke taw boro sisa time lanai taw boro redirect khe tu nai direct bank ni site wo ke taw chong boro wo sisa nai sin tongrana ke taw chungsa nai singrana ke nai de boro wo 1000 pay ke mani boro wo phunu ye tuya ha ke naro boro ke ne option nai nokna kya ke UPI kya ke bo credit card debit card nye tongo ke naro Google Pay Phone Pay Paytm dui ke pay ke ne asingke bo UPI mo bono select ke di ke bo UPI select ke ha UPI select ke boro bangma option naro select ke mane bukti ke pay khemchu Phone Pay Google Pay Paytm bukti di khemchu ke tawam boro wo Paytm select ke nai ke Paytm select ke ha Paytm select ke pai ke naro boro nai nai boro wo no ni Paytm ni naro ni user ID abo staw mari nai no ni Paytm ni UPI ID boro staw ridi ke bodi ke no ni UPI ID staw pai ripai ke chung borot mama ke nai taw boro ang staw pai nai Mke bodi ke no ne UPI user ID staw pai ke bo verify mo click khedi ke verify mo tawo click kheri nai ke verify mo click hepe ke boro no ne mung bai kho nai tolawo ke abo mung bai kho ye verify pai ke naro bo proceed mo click kheridi ke proceed mo click hepai ke tawo boro no ni phone wo ke ha request thanai 1000 pay ke nima no ni Paytm apps khosaye ba phone pay select ke phone pay apps khosadi abodi ke khosaye naro boro wo bo 1000 pay ke mari nai ke bo 1000 pay ke pai ra singke boro automatic bungsa sa boro success ong ye thanai mke tawo boro ang rang 1000 pay kheri nai ba rang saisa boro pay kheri nai Paytm dui ke pay ke pai ke nai di boro automatic bodi ke redirect ke thangnai ke tawo boro chung sama nai sinai boro naro mahapota khedi refresh rao back rao ke net rao off ta khedi boro naro abodi ke tingtang kha singke payment fail phono ongmayo kabon ba pando taw boro je Brekhe tong abodi ke boro loading lar ye tuinde bung redirect ke tunyang thanai ke tawo chum boro sisa naisin tongrana je bo loading ongpai ha Mke naidi taw boro loading ong tongo
ketawo boro naro klu naro net speed ongke boro wo dai put no donai ke net rok maro saslong ke bo boro sisa balu nai ketawo bodi ke loading lathok pai ke boro wo paha success pai thanai ke naro naide boro wo nai nokna bo tik mak ke paha boro bai ko pai thanga khrang ma ke blue tik mak ke bodi green tik mak kyong pai thanga ke bodi ke tik mak ke paha success pai ke naro bo nai nokna tolaw po that chalan payment is successful ye bai ko ha ke bodi ke naro chalan payments kang boro naro successful ke khemari nai chalan skang time pai jayung pe hasing ke se naro yaguo noni pan card be Aadhar card no link khemai nai ke tawo boro bodi ke noni chalan je time mo abo paha details tolaw thangle ke summary phone no naro check khemai nai boro sponi mungo ke pan card number sa ha ke abo paha joto su boro naro nai no mai nai ke bodi ke naro chalan time pai ke bo chalan time mo slip naro bo receive no naro lakho ye twindi noni phone ba noni laptop computer ro save ke ye ke bo download mo click ya singke naroni chalan boro naro download ungko ye mainai ke bo download mo click heridi download mo click hepe ke boro sisa time lanai time lape ke bo naroni computer laptop phone boro naroni bo chalan receive download ongye thangnai ke download upai ke taw bono sisa rono khusai phnunai ke tawo naro sisa naye tongde angno khusai phnunai bo chalan receive fo Brekhe ong tong abopo ke taw bo open mo click heri ha open mo click hepe ke boro sisa time lanai tawo chong sanai singrana bo sa slow mon bo pandawo tawo boro klu khusai phainai kenaro bo nai nokna nai debo income tax department chingyo bo chalan receive bo mai ko ha tawo je chalan receive time mo inke bodi ke naro chalan time paye chalan receive rok maro pahala paye jayung pe hasingke naro sraha tongye ba 2 hour 3 hour so naro nai singye 2-3 gonta nai singye dain tham dain brui abo so nai singye naro tre wai ha income tax department website o thangphidi income tax department website o thangye naro link Aadhar mo click ye tre wai ha noni pan card Aadhar card number ye link ma ke phinai inke tawo borang rono chi ha income tax department website o tuina ye thangnai ke tawo boro ang income tax department website o tre wai ha phero ye phaipi ha inke tawo boro naro 2-3 hours na sing paimoni yago ke uchi bo link Aadhar mo click hepidi ke link Aadhar mo click hepai ke taw boro sisa loading lanai taw boro naro na ye tongdi ke taw boro chongbo form khusapa ya sa na singrana ke boro klu khusaye tongo ke bodi ke naide link Aadhar mo uchi ha chong happy ye chong chini pan card number Aadhar card number stawe uchi ha chong check ma ke phinai ke boro naide naro bo option nai nokna pan card be Aadhar card number jeskaungo naro Brekhe ke same to same abudi ke pan card number be Aadhar card number staw pai ridi ke taw boro angai ni pan card number be Aadhar card number dai free photo stawe nono ang boro check khepnu nai inke tawo boro ang pan card number by Aadhar card number staupai ri ha staupai ke jambo tola validate mo click heri di ke bo validate mo click heri ha click hepe ke naro boro nainokna boro wo green tick mark he naro naino ha ke boro wo browse hapuna sawo your payment details are verified ye boro phnu wo ke boro noni chalan number amount abo phono boro naro naino nai ke bodi ke jaimpe ke naro bo continue mo click heri di ke continue mo click heri ha continue mo click hepai ke boro wo naro uchi ha form khosai ma lephinai form ta ke bo form o ke narot ma khenai naunai boro ke boro nauni pan card number Aadhar card number boro naro automatic nai nai ke narot ma khenai boro ke bo tolawo name as per Aadhar hin tongo abo name as per Aadhar mo je nauni Aadhar card o Brekhe mungtong nauni mungboi abo no boro je document o tongmo dikhe naye boro soye ridi Aadhar card be match ke ye Aadhar card o je Brekhe mungtong abo dikhe boro same to same soye ridi abo pai ke nauni mobile number je naros count chalan receive time fu o arpo buktima mobile number ya OTP la saw abo ma mobile number no boro same to same naro mobile number jaga was taw pai ridi ke taw ambo no dai put fill up ke ye trevis kango thangna chung ma kheni na taw bona fill ke pai rinai inke taw boro ang bagrani Mumbai mobile number staw pai ri has taw pai kana roba tolawo kenui no sta ke no nai ke bo nai sakani I have only year of birth in Aadhar card hin tongo inke bo ma ke bo sakani ke bo ke no ni Aadhar card wo no ni je borsi date of birth mo only je borsi ma cho for example 1997 1998 abodi ke ma cho Aadhar card o suiti ha borsi abodi yong ke na ro bo sakani no phona ro tik ma kheru ni nang nai bo se no ni Aadhar card wo pa ha no ni borsi full ka pai mo hasingke sal tal borsi paha tongpai ma singke narao bosakani I have only year of birth in Aadhar card mo bono tik mak ta khedi botola no moha khedi ke bodi ke naro botola ni no moha tik khepai ke
bo link Aadhar mo click keridi ketau bo link Aadhar mo click hepai riha link Aadhar mo click hepai ke boro naroni mobile number uchi ha OTP thangphinai jeskango thangmodi ke mingka bo OTP no naro boro was tauye bo validate mo click hemarinai mingka tau boro am OTP je mobile thangmo mobile number thangmo abo OTP boro stauri ha ketau boro wa stau pai rinai bodi kheye naro nainu tungkhna ang OTP stau tongo ke stau pai ke bo tolawa naro bo validate mo click keridi ketau bo validate mo click keri ha validate mo click hepai ke naide boro your Aadhar PAN linking request has been received and sent for validation ye boro baikho ha ke bodi kheye baikho pe ha singke naro 48 hours manai singnai 48 hours ni yago ke nauni PAN card bai Aadhar card link ongye thangnai inke to boro naro 48 hours nai sing paimoni yago ke banuka salni nai sing paimoni yago ke naro boro che ha check ke naidi status check ke naidi nauni Aadhar card bai PAN card link deu ha ongya ko ke naro boro link Aadhar status mo click ke boro naro nauni PAN card number bai Aadhar card number stauye boro naro bo view link Aadhar status mo check ke naidi ke tawang boro nauni biskango check ke phone phnu nai ke taw boro PAN card number bai Aadhar card number stau pai rinai inke taw boro ang PAN card number bai Aadhar card number stau pai ri ha stau pai ke bo view link Aadhar status mo boro click keri di ke taw boro click keri ha boro click hepai ke naidi boro wo naro nai nokna your PAN nge boro nauni first two digit by last two digit noknai is already linked to given Aadhar nge boro bodi ke baikho nai ke bodi ke narau ni bodi ke status check ke bodi ke ongha singke nauni paha completely nauni Aadhar card by PAN card link ongpai ha ke bodi ke nau post raha nim singyo nauni PAN card by Aadhar card no link he lamayo naro krongha wo thang toni nang ya nauni mobile smartphone by naro no wo tongge nau sasa opo jebo ang video sayeri mo bo step no step by step follow kheye naro nais nungha singke naro kroya mode kheye kaham ke naro link he lamai nai ke tini ni video le bono naro bo video no chaya ha singke video no like khedi ke channel bo subscribe khe khoye ta singke subscribe khere di trebodi biskango po information kaham naro mai sopime ni bo pandawo ke trebo video no naro bang ke share khedi je sia khoke ongye tonai ropo braupo bo video no nu sauye braupos nungye broni Aadhar card bai PAN card no link he lamai na di Ketinle chomboro no kathagrana malefina choche trebiskam video no video no raisa monching kathau yanjara nai tumon bo pandao no joto no khakchanga